Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan IFC Makassar. Kali ini saya mau menuju Jalan Poros Moncongloe, dan saya mau tembus di Poros Maros yang menuju Cambah. Jadi tadi ini saya dari arah BTP. Dan sekarang saya di depan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Maros dengan Makassar. Oh, itu ada kapal lewat. Ada pesawat. Ini sekarang saya di Jalan Poros Moncongloe. Saya akan telusuri dari Poros Moncongloe menuju Jalan Poros via Cambah. Jadi nanti kita akan tembus sebelum Bantimurung. Jadi buat teman-teman yang mau lewat atau jalan dari arah BTP, tidak melewati kota Maros, tapi mau menuju jalan via Cambah dan kita mau lewat BTP, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi dari sini kita bisa lihat kampus Politeknik. Ini pintu masuk lewat belakangnya. Dan ini juga kita pernah buat videonya, cuma dalam keadaan hujan. Itu judul videonya itu Poros Moncongloe. Nanti saya lampirkan juga di link di deskripsi. Cuma itu hari dalam keadaan hujan. Jadi kebetulan saya mau ke Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Saya sekalian buat video menelusuri jalan di sini. Ini di sebelah kanan ini perumahan Pindaria 3. Saya juga pernah spill ini lokasinya. Ini kita menuju Kebun Raya Puncak. Jadi kita akan lewati daerah Sipur. Di sini masih ada pom bensin satu. Kita bisa baca petunjuk. Kalau belok kanan di sini, ini menuju Antang.
atau menuju Petalasan Goa. Nah, kita tetap terus. Dan kita masih di Jalan Poros Moncongloe. Sini hampir rata-rata pembangunan rumah subsidi atau perumahan-perumahan komersil sepanjang Jalan Poros Moncongloe. Jadi di sini daerah pertemuan 3 kabupaten, Maros, Makassar sama Kabupaten Goa. Di sebelah kiri ada Pondok Prima Permata Asri. Oh, ternyata ini Bumi Pindaria Mas 2. Oh, kita singgah dulu, lihat lagi Google Map. Ini ada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Moncongloe. Sampai di depan juga ini puskesmasnya. Oke, kita lanjut. Juga kita tetap perlu hati-hati karena mobil-mobil truk besar mondar-mandir masuk proyek. Ini ada Semanegeri yang 14 Maros. Ini kita dapat perberapaan ini, 1, 2, 3, 4 perempatan yang tidak teratur. Nah, jadi kita ambil jalur sini. Karena di sini juga kurang ada petunjuk. Ditambah lagi Google Maps sekarang sinyal lari-lari. Ini kita menuju daerah Markas Sipur. Seperti ini mobil-mobil trek yang banyak lewat, pengangkut tambang
tambang golongan C. Ini ada Puri Sarinda Madani 2, Bumi Nurmita Mas 1. Berarti ini ada pasti Mas 2, Mas 3. Hampir rata-rata sini perumahan kiri kanan. Ada lagi Gria Kenari. Nah, dan di sini juga daerah jauh dari jalan poros, tapi masih ada Indomaret, Alfamart. Kita pas dapat lagi pesantren modern Imim Putra. Oh, ini. Saya juga pilih lewat jalan sini karena saya sudah hindari kota karena kemacetan. Walaupun ini baru jam 10, tapi saya lewat sini mau menikmati hijau-hijaunya pemandangan. Jadi kita bisa lihat semacam pedesaan yang masih hijau, lihat gunung. Oke, ini terus Sipur, Goa. Goa belok kanan nanti. Sipur itu ada lagi pertigaan, dan ke kanan Goa. Ini ada SMP 35 Satap, satu atap, Kota Maros, Kabupaten Maros. Perumahan lagi dibangun. Ini Bumi Asra Moncong Loe.
Pasar burung wisata Malino, Sipur Maros, Kebun Raya Puncak Maros. Oh, jadi kalau kita ke kanan ini kita menuju yang jalan mau ke Malino. Dan ini jalan ruas dalam provinsi Bantimurung. Ini termasuk jalan provinsi. Kita pas di depan Sipur. Tempat latihan tentara. Ini daerah Puncak. Batalion Seni Tempur 8 garis miring SMG. Oh, luas memang. Depan lagi ada pertigaan Kebun Raya Puncak Maros. Jadi kita belok kiri. Itu kalau terus menuju puncak. Ini kita menuju Batangasih. Jadi penanda itu ada di kantor wilayah Sipur. Kalau ada pertigaan kita ambil kiri. Kalau kita mau menuju Bantimurung. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah,
I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Kita masuk di desa Leko Pancing. Selamat datang. Ini di sebelah kanan ini SD 98 Carangki. Kita juga sudah tidak jauh dengan jalur utama yang mau ke Bantimurung. Ini ada pertigaan, jadi tetap kita terus lurus. Ada pasar, sini mulai ramai. Ini jalan poros Carangki Tanra Lili. Tadi pasar Carangki. Ini ada Puskesmas Tanra Lili. Oh berarti yang tadi itu pasar Tanra Lili, karena tadi tidak ada dia punya keterangan nama pasar. Kita berada di desa Oke, ini ada lagi keterangan pusat Kota Maros Bantimurung terus. Kalau Karyango Bandara Lama ke kiri. Jadi kita tetap terus itu ke Karyango menuju Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts sitting in an ashtray. Ini kita dapat petunjuk lagi. Pantai Murung ke kanan. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ini kita sudah jalur mau menuju ke Poros Pantai Murung. Kita sudah masuk di Kecamatan Simbang. Baru-baru lewati pasar rakyat Kecamatan Simbang.